clear tu te chi bai le vek ule zun ni thum mania Myanmaram chung mun rang demonstration nein kongan zo le hloma mun rang kong zo hi kan soi kim seng lovanga rengonero kadan zeptel ma sa mange tukin khan rengun khopuya township rang atanga thalai rual te chu chu khomin tlangram le phailam lungrol takin kong kan zo ani ti lekha phek lian tok a chiar thiam te ta na man hla thama lian kengin ma an ruaya township rang atanga fuan khoman ne boka tuk dang ai chuan an tam le hle ni demonstration an nei atanga rei lu tuklova sipai council lamin an not dar ve le a tluang takin demonstration an mang theya anin ngai ni in khitit media chuan soya sipai council lam hian mi pakhat an man ole tuntuma po Myanmaram chung chanchin langsar zual kan thlir ho le den denanga kan soi mai kha comment lama min lo puile del don nia tin thuko chang kan soi thin hi kan ngai dan ni vek kherlo kan ti fo kha clear tu te beng ti war thei chi ne kan thria te piang on lampo nei bik chuang lovin ti kho chang kan zep thina clear tu te nin lo beng war pha po kan bei sei thina nia tidim general hospital a nizandar kwale achan vevel khan boma puaka office bungrua a chenem hle thile hliam tuare ro an omlo lo tukin zun ni thum thleng khan tu ti nge ti an soi chiang thei ri lova bom ti puak tu hi chui mek ni in man pon la nei lo sipai lamemo pdf lamemo tu ko thak bernge ti an la fin fi hlei thei lovani hakha khopuya media pakhatin kol tonga azia dan chin tonga an soi chhon le dan chuan chin state abikin sen thang kho chevel sur khua township le loklung kho chevela te chuan sipai terrorist te hian ra pu bom an kamna sa hle ani oma helai vela hian cnf te veiwak theilo se an ti ani erin om min dat ral tlan te ta na chom dol na petu mi pahni te chu an motor nen nimen khan sipai lamin an man le a midang pali an man bok an man tak chung te chuan warranty siam saka chua dil turin an vakala ma se tun thlengin an mel an hu thei ri lo ni in zalen news chuan a soi minda township sui ong ta khua buddhist sikula sipai terrorist mi somruk vel anin kul renga chu zun ni thum tukin dar nga atanga dar sari in karvel khan cdf minda pasal tharwal te chuan an vakap le sipai lammi pathum ayatlem lo an thia pali ayatlem lovin hliam an tuar bok ni in an soi mani me ni somni le pariat lama sipai terrorist le cdf kan palet in dauna khan salai ling sui le salai ong ling te pani chuan hliaman tora wangin sipai lamin an mana kan palet khomi te nan soidan chuan hemi te zinga pakhat salai ling sui chu sipai terrorist ten alu an tan sak ani ome apoi hle ani salai ong ling ruang po tun thlengin an la theilo ne soi ani bok hetiang deuh hian mania sipai terrorist te matupi lamatanga ha kha lampanakal sur khwale aika kho inkara sen thang pdf tenan loka tumpo khan kumsom ni pakhat mi chungpeng lian aboral ve boka ani hi hakha township lama ramtana nunna chan masaber ani ome zo reunification organization zoro te kan riat thin chuan Myanmar ma kan unaw chin na thlak te har satna le torna chu herengin United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues chairman nena humhimna peturin ngenna an thelut sipai terrorist ten ral tlan te tanpui theilova kongan pingle mipui har satna an siam sakchu andem tak zet ti an soya mipui himna le eile in lama an mamote phuruk sakwat angai hleni anti SPDF training an zo Sakaing People Defense Force SPDF chuan nimen khan training batch lina tlum takin an zo le ti official in an soya hetianga pdf sipaiten hunrei lo te chung ta na training an nei thin hi Sakaing region khoimolai vela chuan ani ngei tura ngai maila tuna training chuak ta te hi batch lina anni batch thumna batch ni na le khatna te po an lo zo fel vek to ani kali township kan ko khopui bula nin kha khomiten sipai terrorist an do vele a mi puitam takin khuan chua san nimen pia zun ni khat khan kan ko township a hian dalan ni an ngai venglal pahni le midang sarkar na thokmi panga an lo tha to kha
tukin khan sipai terrorist te chu nin kha khuwa localin silai an lek tamaya kan ko khopui kiang vela thingtlang khomi te chuan an khuwa chhuwa sanin an tlan chena sa hle ani nin kha hi kan ko atangin kilometer somli vel le kahla a om ania dalan ni an ngai an tha wangin hetiang hian sipai an ron cheta ani ber motor pathumin sipai te hi tukin khan an luta buddhist flag te pon keng hial ani ome nin kha chau ni lovin an kianga khodang panga lai nen mitam tak chuan an in le lo an chhuwa san zo ni in Irrawaddy news chuan soi NUG le KPICT anti Kachin People Interim Coordination Team chu May ni somni le pasari khan in beremin Kachin Sarkar din turin reman titlang to a mase KNO Kachin National Organization chuan hetia thilan lo ti mai hi reman ti lo ti voin zun ni thum khanan puang vele KNO hi sang khat chakwa somkwa le pako kuma din ania KPICT chu March ni kwatanga ni som pakhat ta khan Kachin tangrual pol nga ten lungruala an din ani pol khata tangin member pathum theu antela te chuan KPICT a hian member som panga an om NUG le he KPICT rem ruata Kachin Sarkar din KNO laminan du lo chan an soi chu dictator do hunania kol thopuya an rem ruat na hnoya Sarkar din angai lo ti ani ber KIA kan ti te hian an opram chunga ral tlante lo dong songin training an penasato ania KPICT a hian KIA lamte hi an tel nge tel lo an la hriat thei lovani Kachin state a hian kol rawan le sian ni an oma jingpho nam le siper te chau hian Kachin an in ti deuh bi kani oma KIA po jingpho sipai ni deuh bi kin an ngai ani KIA ni lo Kachin rama hreawm rei keng pol hi an om ve nol thova civil defense then khat Burma sipai kop an om ni hriat ani bok an nok deuh nuai ani ber hi Kachin state huam chunga PDF a lo ding ani po in KIA kut noya a om turani KIA noya omin KIA thu chawin a che thin turani ti KIA ho tu chuan Irrawaddy news a hril general nobu chuan KIO thu nei na huam chunga chuan KIA thu noya an om ngai chuti ni lova ma ni thu thuwa tha an ti dan anga an lo om mai chuan a thalovang sipai terrorist te kan dowang tia din ni takma se KIA thu noya anom turani ti in Irrawaddy news hi arila hetia anti chanpo general nobu chuan a soi ngal boka Kachin rama chuan nam sipai pol khat chau anom turani chuti ni lova ral thuam keng pol hran anga an om chuan nakin zela politics thuwa te ral be du dana tele mi pui chunga rel ruput dan hrim po ngai dan ain ang lo theya Buaina a ompal thei chuwangin PDF din kan du anti ni pon KIA noya anom turani chu Kachin state himna turle nam din kho chhuana turatan thil poimo takani ati a soi zela Kachin ram hum him tu tur chu KIA te hi kan ni deuh to maya ral thuam keng pol dang alo ompal chuan Kachin nam le me puite tan Buaina a chuak theya chuan Kachin nam pum pui hi atike chepal theyani ati bok hetianga mathlir thui tak nei nama chiang hruai tu an nei hi an van nei hle ani hi sipai lam po anin dai lo ve ta niang abikin Kachin lam han noi tak tur chuan mi hring anin dai to lo ni om takania Kachin state Putau township huam chunga sipai le police pensioner te chu Putau sipai battalion somli le pangana chuan a kau le ni in a hmuna ommi pakhat chuan a soi in local du lawani chuan in pension file zong po kan chu sakle vekang cheu an ti ni in a soya tunlai hian kan soi to ang khan Kachin lama po PDF training kalan tam hlea heng tele nam sipai KIA han kap tak tur hian anin dai to lawani ber mundangami han thon don se ramtina Buaina a om ta sia ti ngaina om lovani heng pensioner te hian silayan hum le don nia soyania indo na muala an kal takero arin om chialova atul dan anga lo chetu tunma api tu sit anti anga da antum te poni mai theye nimin zun ni tlai khan paku region suwa khopuya tanga khochak lam
kilometer ni vela concrete lei noya khindan le khomi umiu niun anti kum somruk le palimi chu tu ti hriat lovin an lo kap hlum le a umiu ngen hi sipai pension rania dalan ni an ngai wanga an tha ani rin le hle ani hi Assistance Association for Political Prisoners AAPP lamchuan Myanmar ram chunga Spring Revolution awanga nunna chan ta tele midang harsatna tok alo chin chia dana ti chuak le ta a February ni khata tanga nimin pia June ni khatleng khan demonstration awanga thi chu mi zariat le somli le pakhat an ni to ati mantok zong hi sangli zali somli le pathum ni in arrest warrant an chu azat hi sangkhat le zariat le somriat le pakhat ati bok heng zinga hen kan unaw chin mi te zinga mantok zathum somriat le pathum an to a ma se chung zinga tamjok chu an chhuah le ta a tun thleng an man te chu ha kha somruk le pariat falama pathum ti te ani hloma Chin Human Rights Organization CHRO lamin lisan la khom dan chuan chin mi mantok zong hi somsari chuang an la omani AAPP chuan mei ni somni le pariata tamu khu ami thi kha an chin chia nun berani ti an soya tuna mantok le tha tur an chin chia ba ka an hriat lo engemaw zata thei ti an soibok AAPP lamina chin chia hian indona athi le hliam an tel lo ti kha hria ila mantok te zinga za le som chu an chung thu rel sak to ni a chung zinga somni chu thi tura an chung thu rel sakan ni midang som pali te chu hreawm taka kumthum chung zela hun pang turati an ni bok Iwen lampon Myanmar sipai ten news reporter an manzat an lo chin chia dan an ti chuak vele boka an soidan chuan sipai council in news reporter aman to zong hi somriat le pariat an tling to ati chung zinga then khat an chhuale to an boka tuna hian reporter somnga le pani chuan zel bang an zut me kani ati bok Myanmar ram hetia abuaya nam sipai te PDF te ne na tlang chhozela sipai terrorist lam ne nin ka reng la hian minong line chuan China company ne na tho ho na thuthlung alo siam le a he thuthlung an siam a hian solar power project lian tak som pani la ya omani sipai council noya Ministry of Electricity and Energy MOEE chuan Sungro Power Supply Company Limited le SPIC Yunnan International Power Investment Company Limited te chu Myanmar ram thok turin aroi le don ta ani hi Mandalay Sakain Paku Makui Sian State Region huam chunga heng project thar te hi ma an la dona project pakhat hi megawatt som ni atanga somli pechuak thei tur hlir ten nia he solar power project atanga power an nei bel tur hian Myanmar ram mamo aphurunul thei don ni inan soi sipai council hian foreign exchange tia hriat rampon lama man thei tur dollar tam tak amamo na samai sia security deposit atan project pakhata US dollar noi nga theu hi a it wang te poni mai thei project pakhat siam zo thei tura estimate hi US dollar makta duai som ni atanga som thum ten ni dona tuna poisa man tura nei lo laya hetianga project lian pui siam tura China nen thuthlungan siam tamai hi leibatam tak in siam na ani ngei mai dona China boy in tuklu na kong ka pui ani mayang ti hi lo thonom takani project hi atlem bera kum som ni chung man thei tura niya engang takin nge inremna anzia ti ero hriat chian alani lova Singapore te Thai te South Korea te Japan te chuan Myanmar ram investment an siam te chu an nu kir hlom to a China hian adu angin ma la thei dona am power lama in to del na project siam chu athaviu na a ram chung thil tam taka China in rol nem lutuk hi chu Myanmar mi puite tan chuan a poile hle don ani hi Tunlai Myanmar ram boina thuk tak phena hian thil boi thak deuh ala in phum ru trun maya chu NLD le NUG in kar heni Myanmar mi puizi nga hian NLD thlop tu antam bera chu wangin tun tum Spring Revolution po hi NLD hmalakna anga ngai thei tur khopin thila omle thin ni ina langa thir tu te zinga tran bik nei lutuk anga min mutu in ti kan hria a diktak chuan mi pui lam hi kan tran lo thei lova chu wanga news dik lo ti chhuat luero kan tum lo ba ka kan hlo zong takani
mipui kan tana wangin mipui thua piang hi adikang kan ti na poni chuang lo bok Myanmaram chunga po hian mipui lamtang hi atam zok an nia sarkar na thokza somriat zet an CDM zova sikul lu a hun voin ni thum na thleng hian sikul lu tan om mang lova heng zong zong hi kan soi kher ngai lova mipui lamtang an tam zia ti lang tu ania kan soi tum tak zok chu mipui tam zok ina an thlo NLD ya an hroi tu ber Aung San Suu Kyi le tuna mipui hroi tu NUG te hi an chung lam an zir chian chuan an kal dun thengem o ti turin thila om tlat Aung San Suu Kyi hi tan ina tangin han chuak ta thut se tuna NUG hmalakna hi engtin nge angayang o ti lo ngai tu mai mai ula Dr. Sasa po hian online atanga thua soi atam to khop maya athu soi tlang pui akal pui dan hi han enela Suu Kyi policy nen hian a in kal rutlat ne na lang tuna hian Suu Kyi hi tan ina an da tlata state councillor din muna da le ma se an thukal pui dan hi a hrelo hrim president na chun zom tura anti uwin min po chu tiang tho NUG malak na hi eng ma hrelo wani NUG le Suu Kyi policy an in kal tlat dan hetiang hian toite in soila Aung San Suu Kyi chuan ICJ a khan Myanmar adin pui chan bernia lang chu sipaya thok wang ai ma in international level a Myanmaram ming chelu tuk tur angai ngam lo wang ni berena langa ICJ lam kha kan thu soi tuma fia theinan toite in han soi kai zokila ICJ a Gambia sarkar lam ukil ten thuan soya Myanmar sarkar sipai te chet lak dan engkim mai chu ruwa man sa ang thapathil ti nia an ngaya ni deuh bera sarkar sipai te malak dan ten om tak tak te an soina sa hle ani kha Rohingya group ven him tur thu te genocide te mo chutiang kai noi reng Myanmar sarkar sipai te chuan timi alo tur te Myanmar le Gambia sarkar te chuan event thu thlung za hle tur le tuna case kalmek ti kholo tur zonga mala lo tur te in Gambia palai lam chuan an thlena sipai ten harsat na an siam torna tam takan thlen tir hi Myanmar palai lam khan an defend ne lo hrim ani na taka chuan ICJ a khan Suu Kyi khan Gambia lam khin na kha defend chiam po tum lem lovin an pom thlap te po angani kan soi tum chu ngatinge do su kha afakal boy kher ti khania pi Suu Kyi khan Burma sipai tan ang zongin thua soi ang chuan angai theya lelama an diklo na chu anep lam zongin a soi hre lo boka apum puyangai tu chuan do su khan sipai tan lo hle ti a hriat thei thowani ani chuan ICJ mawa in lan mual pho kwal vel chu amo phurtu berberten an hup khur em laya avakal ta tho mai hian chan thatak tum engemo ane nge turani ti khangai to ela Myanmar min genocide lam hoi zonga thila ti lo zia history ne na tang kopina soya a thaviu thowa ten muslim thawanga ho na lo hle boka hei hi akal chan te zinga poimo tak lelamin an du der si lo ani ome Suu Kyi ril ruwa hian muslim du lo na in phum ru ni na lang tlatani NUG ro chuan ICJ lama kala sipai chet sual dan le thil ti kholo dan zong soya han lep se phiar dan tur ngai tu in an phi boy renga an du angin ma an la chak theilo mai zo kani adot le chuan Suu Kyi muslim rongkai lam hi a hup hur rusa ni mai om mange tia han ngai thei tur pakhat chu Rohingya din pui thadu mi alo khani Myanmaram ming chelu tukta na ding ani wang po ni mai theya ICJ lama po khan Rohingya chungchang a soi thaviu chuang lova tun thleng hian NLD party in sarkar na anla khun chung zonga an hmalak na enin Rohingya hi an lom lovani Rohingya te po hian rakhain lama hel ho ti dan zirin sarkar an dova buaina an chok chuakani an ti talam lama an sarkar hi an ramdan puina soyang takin defense lama thuan nei tam theilo te po nianga Rohingya buai lai khan nan thok mu mal lova Human Rights Watch le pol tam tak dem an hlo hle ni kha Suu Kyi phei churam dangin ming that na an lo pek zong an la kir sak le sup khopin a ming chiat phani rakhain buaina ama nge na vakal chil tumpo khan ram chung buaina chanchin chu mi ten an soipun lun lutukani ati mai maya Rohingya buaina kha an soina sat ang chu alo ni lo ati na ngaila NUG ro chuan kan soifo ang khan Rohingya chu an poma Myanmar mi te zinga mi an ni ve nge yani an tita ani ber helai thu po hi chui chian nga manga yang
Burma kan chin mi te point kan riat ve mai mai ta na thang chu NLD sarkar lai an pom that du lo Rohingya nam kha NLD party tamzok na CRPH in andin NUG hian engwangin nge apom mai thei ti hi zona thei takani ome apom thei mai chan zinga pakhat chu sipai hmalakna hi Rohingya ho chunga arong ang buka mi pui chunga arwan tak zelwang ani photanga chu chau nilovin ramdang pressure a omna sabok sarkar anga din antum chuan Rohingya chungchanga ngai dan fel tak an nei phot te kha US le khotlang ram tam zok te bei sei masagania Rohingya chungchanga ngai dan fel tak an nei ma chu an chu kha thadu vaklova chu ta tanga thilo lang chiang tak chu ramdang sarkar in an pom theina tur chuan NUG hian Rohingya te hi Myanmar ram mi dik tak an lo ni ve nge ni tia apom nge angai ta zokani heta ngai tu su itlak pakhat chu engwangin nge su chi khan Rohingya a thlop that du lo ti khani adot le chuan su chi khan tu na NUG na boi pui tak federal democracy hi chu a thlop view pona lang lo a thlop lo ero kan ti theilo wanga a chan chu an ramdan pui kha thia masak phot lo chuan federal chu soilo democracy pa ngai tak nial po an chen rei thei don lova sipai nan du huna power an la zel mai thei tlatani dan bul pui thia atana tul poimo chi rang siam that chu an nei nuala ma se su chi su khlek han thlir khan federal tak hi chu adu chi alo ni in mithiam tam tak chuan an soya sangkhat zakwa somriat le pani kuma dan puyan lo siam te po kha su chi chuan rem adu lem lo antia ma se tu na NUG ero chuan rem that veka state tinte ma ne in op theina zalen na sang tak federal union din atumani a eng berhinge Myanmar tan thang ti chu ma ni ngai dan le mu dan thewani mayang chu NUG hian Rohingya apoma an huang taw view phei chuan Myanmar ram po hi rei lo te tu nukum som nga vela chuan muslim influence ram ani vele mayang ti po thil lo tak chu ni ve tho mai sipai council thunei na pongla ka tang khan Myanmar ram hi aniam zongin athang thachar chara hrisel na lama nasa takina tlaniama tuna sikullu alo huna zirna lampo thunun thei chuang lo bank lama la poisa lema tu ti ani le boka kong eng kima atla chechar ani bera tuna petroleum lam atla chamle tep toni heng zong NUG suchi le Rohingya ti zong nen khan pathian in ro man na fel taka duan chunga ani hi iring phot mai teng ole INP Mizo channel clear tu tenin lo beng war phale ngei kan be se kan channel men clear sakthina wangin kan lo me